Ashish, ates kakalel, kushotan. Yaktonash ta sakubel kinal ta sabak akalil semana a. Kotilik te mukenal. Te María Magdalena sokte yan María. Tal tulanikel yung kotalach ulchan tulchulabat yung te kahwaltik. Bahtas mukenal las balchun lok el teton. Las hukans bate ya. Hichilel te binutil tsansewal sok sakskus pa ik hich te binutil mesik. Tohik shigwel yun te kananetike. Hachik ta nikel hich otik te binutil chamenik. Pero de chula bat hich da yalbete ansetike mashiwesh. Jana ote yakalehik te Jesús te lachta cruz. Ma valía yishi. Ya no está aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso! Buen tubil, bina shutzil. Ma valía yishi. Chakushahish. Ha resucitado. Esto es lo que marcó la vida cristiana. Mashale kiste kawaltik mabaldia ishi. Chakushahish, Él vive, Cristo vive. Hermanos y amigos, Cristo está vivo. Kushulte kahwaltike. Cristo está vivo. Kushulte kahwaltike. Hich de minutil. La yal, la ilawilik te banti la yich, shach ambeyels bak etal te kahwaltike, bahanik ta ora, halbe yag yaite no poheletike, yun te chakusha histal ta yolil te machadik chamenik, sukyasnaili bahela wunik ta Galilea, Teyash kotawilik a. La mezcal bella guayik si de chudabate tike. Bahanik. Hate predicación yunte evangelio de Cristo, hermanos. Hade yalels como Dios hade yakaldik tajamal te chakusha gemish de Cristo ha evangelios milavi. Te yach il noticia. De buenas nuevas, de hecho noticias de Cristo kushulte, Cristo hamesha walik abi, hamesha walik tabayuk de Cristo kushulte Cristo Hay machayal bonik bil, yaskuyonik ta evangelista. Te jone mayukich kalok te evangelista one. Hichayal te yantike. Pero spisiltik evangelista utik. Spisil de machayal. Te Cristo te chakushilishe. Hame evangelista abi. Spisil de machayas pukta aleltes obdiose. Hame evangelista abi. Halaik meta internet. Halaik meta televisión. Halaik meta radio. Halaik me chica mati yashkota unik hayalel. Tsiba yaik meta pak, tsiba yaik meta ta WhatsApp, tsiba yaik ta yantik shan forma. Halaik mete Cristo está vivo, kushulte Cristo
Más que esa huesta yalel. Sok más ashik yalel. Porque Cristo, kushulte Cristo Jesús. Hitchlok ital ta mukenal te ansetik sok shiwel. Sok bayel yutzil yotanik. Bayel yutzil yotanik como las naikiste Cristo, kushulte Cristo, Ashantejate, hermanos, hermanos, hermana, amigos, apisilik. Ashantejate. Ay bayutzi la botan yunte, canate, kushuliste Cristo, Y ya batsmuku la botan kawaite, canaista, jamalte, Cristo, kushulte Cristo, Ani yalik tabatejun soble, tabatejun culto, quien vive, shik, Cristo, shitanzu viniketike. Y echajoko y envuelta, quien vive, Cristo, shik, te anzu viniketike. Entonces te me escucho el de Cristo, vi un camela botan, che. Te me escucho el de Cristo, Vi un che te masha opone. Te me escucho el de Cristo, Vi un che te maga chumbe te scope. Te me escucho el de Cristo, Vi un che te maga jama botan, Te me kushul de Cristo, biyunche te maka wiko chel tamante awo tan de Cristo, Calapas predicar. Es bon tamante vaya gente. Ya joko be. Macha yaskanya yikta yo tan de Cristo, Tul chatul ostul nash. Te me kushul de Cristo, Biyunchi te mak usta wotan, Lok iktal ta mukenal te ansetike sok shiwel sok bayutzi yotanik. Batik ta animal ta yalbe yel technopo geledik te bin yachil kotista pasele animal batik apresúrense. Suja baik. Biyun te shnae testa atel tas tohol te kahwaldike. Biyun te mamer jamulen nik de yatel te kahwaldike. Yuma mak ota wotan. Yuma mala na iste chakusha histe kahwaldike. Sújame aba. Animájanme, pásame tulan. Mame shiwata ya leelte Cristo, kushuliste Cristo, Púcame tajalel. Batik animal tayal beyel te no poheletik te bin yachil kodista pasel. Te kalaya kalikta bel bahel tayal beyel a te no poheletike. Te bin yachil kodista pasel. Kotik ta tahel yun Jesús. Hichal botik yun te Jesús Talonish si. Ay, hermanos. Y aquí te ves, antes de ti que Tao de Jesús, halbot la Talonish si te Jesús, ya estoy aquí. Lia yonishi. Masha meli chawotanik. Aquí estoy. Talonish si te Jesús, Vinkawal hermano. Vinkawal hermana, te me de repente kot Jesús tastiana. Y ya yalbat. Talonish. Talon me. Vinkawal tejate.
Binwan a de respuesta un te yalba te kawal te talonish te chie bin kawal te jate. Te me costa mante ana talonish te me chie bin kawal be. No pojik baheltas tohol. Las pet beyik sok las chunta yik. Hermanos y amigos, vaya vueltas no te jone. La shawai wak etalia shkontas tohol te kawal tike. Yakil de tekele. Ya pas imaginar. Hana shashbohon. Mike binya kalbe. Mike binya hoko be. Mike binya kambe. Hana shahpakang badalumtas tohol. Ukola walka jual. Como tanto bins pasojta kusle jaldite kajualtike. Hitas pas hace tike las pet beyik. Sok las chunta yik de Jesús. Hich halbotik yun de Jesús. Mashi wesh shis como la lik. Bahanik. Halbiyak yai te kermao tak. Te bin yachil otista pasel. Acabasti gukta Galilea. Te yashk oti gilonik ashi te kahualtike. Bahanik. Halbiyak yai te kermao tak te bin yachil otista pasel. Mabahau talon yun haik akalini. Mabahau yakondas pasel haik akalini. Y cuando pase él, yashkota wotan. Te kushuliste kahualtike. Pero más aún es yilte ansetike para que cana hermanos amigos. La 1 Corintios, capítulo 15, yashukalete ya. Hayetul machala yilte kahualtike chakusha gemishe. Como hay alguien científico que repita Makushachik. 1 Corintios 15, versículo 6. Ashukil interpreta versículo 4, 1 Corintios 15, 4. Y cuando se lee el tal, la 1 Corintios, capítulo 15, y escrito en el versículo 4. La ich mukel. Sokchakusha tal tayosheval akal. Hinish te binutil tsibabiltas hundios. La yagas bata ilel yun te cefas. Patilegas bata ilel yun te lachaitul. Patilegas bata ilel yun kashem taho winik. Chabak 500 tatul kermano taktik tajunas vuelta hay totsobolik kushulik taoraini pero hay guay mikis baketalik patila yax bata ilel yun de Jacobo sota patil yun spisil te puk opetike tas lakibal Liax bata ilel taktohol. Joon te hichon minutil alal mawa stao yayina ate ayine. Cite Pablo, Para que hichkach una. Temeros melelil te chakusha te Cristo, Bayel machalayil. Layil. Te cefas. Patil, lachaitul, patil 500 tatul, patil, la iglesia de Jacobo, ispisilte puk opetike, y tas la jibal, la iglesia de Pablo, y te jootike mabas kilostik te cagualtike.
Jun vuelta te oste Jesús tamante ay te no pojoye tique. Pero más batea ya te tomase. Y de repente tú puedes el tique tique. Chay bajel. Jul te tomase. La yalte no puede tique la kilko tikiste Cristo kushul te Cristo La yalte tomase te vemos vaya. Kile. Te vemos vaya cotes capte a te mantil la gente lanza Ma vaya chun. Si te tomase. Chic nata ya muelte tique. Tomás. Otras a te ya la cabechis coblar. Y te tomas las pecas va. Las quejas batas tojol. Y al te cagual tique. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vaya mi utilik. Te machamaba la yilonik. Y la shunonik. Javi te jotike. Te maba las kilte cagual tique. Maba las kiltik. Pero las chuntik. Cristo, kushul, puka metajalel, benanme, halbe yamete yantike, te kushulish te Cristo Yanto vuelta, te mejitas ante cajualtique.